Cibitari ya Jekim kubo muthenya jwanarua ni ingitwe bobone kuthingatira yerekeria ria Minister wogima NAKHUMICHA ati cibitari una ingi iria ikuringithanwa na AAJIE na njira ya gutumira kandi ciao cha NHIF na njira iria itiagirite ni ciingitwe mwankandiria uchunkuni bukathithwa na gukinyanira AAJIE baria baramukaira utungata cibitari neu ni bathamitwe kiri cibitari ingi onde arungamiri ba NHIF kirindwangi iria igwetaniritwe na wamba bobo barungamitwe nguge mwanka uchunkuni bukinye muthia mutugikare ni akwambite kambe cibitari neu katumenyithie nkuruki. Nyuma ya Cibitari ya Jekim kubo kwerekana ni tumirite kigina kiaje ke NHIF na njirete ya KIRI na bamwe baje kwerekana batagwata motungata ja mega na bamwe bagutotoro murungamiri munene wa Cibitari je Dr. John Kremi na shumirite na kuwa Cibitari yawe itathithia motungata ja kiria kuga kinoka ejanire Cibitari aje baringwa mbicha irari agyo mbicha chiringi 500 mbeche iria kuga barikene aliwenjera na tina njira ya NHIF kirimi akiuga kinya nyuma ya jeba ugwitikiria baringwa mbisa atari wa mbesa cionthe Cibitari irerombete Cibitari yawe ni atigirwo ni randu ya chiringi 150. Kuna medical team walikuja kwa community na wakasema wamekuja kusaidia wale wagonjwa wako na shinda za chronic arthritis, kuwapea matibabu kupitia NHIF services. Sasa kuna wale walikuwa wanahitaji kupasuliwa na wengine kupewa mandawa. Ili wajue shinda zao, waliingia kwa facility yangu wakawaomba wape services ya x-ray na watawaripia kwa cash. Hakuna mahali tulihusikana na NHIF. Watu wangu waliwakubali na wakapea services. Na mwishoe hata hiyo services sikulipwa. Na wakati niliuliza kwa nini na nikastopesa services ambaye zinafanywa bila kulipwa, hawakukuja kwangu tena. Kutoka hapo ndio nikuja kusikia baadaye mahali hao watu walienda kutibiwa hawakupata huduma mzuri na waliteseka na wakapata mashinda mingi. Na ndi nyuma ya riboti ugwita na mbere kire nyumba cia nteto Minister wogima bomwire kire mongojo wa Kenya NAKHUMICHA wafura igoro na raitire mukana na kuga Cibitari iri kugwatana utumiri BUBUI bokigina ke NHIF na gutirita ajora guteagiri chithithirwo chunkoni na AAJIE baitwe kire Cibitari urungurwa mathaa 24 kendo chunkoni bugetithwa na mbere ala Cibitari ya Jekim I hereby also instruct the Kenya Medical Practitioner and Dentist Council, the Pharmacy and Poisons Board, to commence investigations immediately and conclude within 48 hours on the following facilities: Jekim Medical Center in Meru Central, St. Peter's Orthopedic and Surgical Hospital in Kiambu County, Afya Bora Hospital in Mwea Kirinyaga, Joy Nursing and Maternity Hospital in Malewa Street, Kamkunji. And within the 24 hours, starting now, the facilities are directed to immediately transfer their inpatients and evacuate their process. This will allow KMPDC to commence their inspections. And they will remain closed until investigations are concluded. Rukirwa na rwane tukinyithite kamera yetu kire Cibitari ya Jekim kubo irere njire nene witite mitungu aratu kabanaga na aje bomete Cibitari na bange bejeri ni antu bao areo tutungata bukweja na kwa Cibitari neu narua kuliriso bwega na gutithina ndirona enderete ndene na umateta kana mbiga gucokaniria buthuku nturita kinya wetagi kuria kasi wethote na mbesa bakwira reira winacio ukarakira winakio kaumara kwa ni ututhuku ndirona rote kwitherwa abui na kulifagwa gwita Cibitari ingi kana ene bakamujukia bamukia bongwa na gutioka ina thina kinyereko. We have released the patients, so the patients in want to have been told to release them and suspend services. So we have done that.
and now we are waiting for the investigations to be completed. And administrator wa Cibitari Jeide Gatweri na ugite no kaba kwathikira watho buravura ritirwe ni minister wogima NAKHUMICHA Wafula akiuga kenda bakaeja na kanya uchunkuni bothithika. Some requirements we have been told to forward and we are forwarded by the relevant bodies, the KMPDC. I want to tell our clients that we are sorry because we are not offering services as per the directives from the government. Daktari Kirimi mwene Cibitari je no ugite watu kiro chunkoni bothithika na ari tayari umabomenyekane. Niko free kwa uchunguzi ifanywe na ukweli utajibidhitisha, sababu hata wale wagonjwa walifanywa hiyo matibabu wako na ripoti ya mahali walipelekwa na vile walifanywa. Mudiene kiria biashara betura reba kionane kuringika mono Cibitari je Kuingwa. Weka Cibitari yetu Kuingwa ana turaita mugate wetu ana betu tutize bakathoma naye tutize ina twitete thai watu turaigirwe twina peni ndito mono mbere nyumba ya mbere Cibitari yaje kwa ina nyumba na nyumba ititanguge. Point number 2 aja kuma Cibitari kweja nyumba ile kiaja inyumba inene nyingi mono ili antuba bagwitango gyaja baukara. Point number 3 ana bale bautethekera kuma aja no ntokeja tha mugwanja ngariri kweja ana bagikwa ndigurwaja inya chukuru chiongwa ni kuona ni ikaumishika atukuromba neteo Cibitari je ombe kurugora nonto area je nande itwambitie kuona impact ena kuingio nonto nande nyanduka itekugurwa esino nindi Cibitari kwithire KUINGA icio gutuga kuruntu bwatonya bubuthuku abo araira gwa Cibitari kiendereaga nande kambuni NHIF nithirite gitumira antu barabara tumagira kandi ciao kire Cibitari je Jekim kobo bachwe Cibitari ingi ya Jekim ne utumiri bwa kandi aria tukiumagara Cibitari je nyuma ya ndeka intarebethera bagicokia mirango. Kuma Nkobo gicigo mbunge kia Southiment ngiripotera ndeto cia weru riakwa ritwa ni Mutungi Kare.